Abusiafo munuaba ekwesikapa na nanso menemu edi ehye yi Ghana wahala dwumede na enede mede ebesomo ewo too much GH so na ensem ababato apono so amede ebesomo abaye bi achese wono de waye na adwen se wono wo se ane sesei de hunu bi penti aboasro ogene bagro no wayi nani ede ato nchen won pe ne toto empe ne nua ede ene wone mema relationship do no wo mo eto nkonta wo mo apaye nya de so obekọ into relationship biam obe remain single nanso so abaye abrantie bi ebebeti hwi ni do ma wo keka obeba bonten beka ehun nsensem still abaye yigina ne nsem so ne de asa abrantie no wetwefufuo ama no ato enkwam abusia mo mayembonra ensem no emu ye nuaba Efia Schwarzenegger mo beka ya abrantie bi ana ne din edi Mr Drew wo ba bonten edi bebetu eja ese Efia yi wo pe no wa follow the amano na koma kwa akodi ne ho wo ye ne hu bibia enye yie enti no de obetimi aya ne se abaye yi endro ne back rumors baye se ane Efia Schwarzenegger ne papa yi anasa abrantie yi ene nam hono ma anasa wo mo etwe empena wo mo emfonyi bi krampo eba bonte na tese obia ehu ne se de bi Efia ene abrantie yi de tese wo mo nyina no akapima katima gro ya na wo mo ede ebe ho ane se wo mo awarea aboma enesa abrantie ikoka ne do awo edema Efia Schwarzenegger ewo live TV su ewie ye na tese Ghana fo eni age ede ama abrantie ne se onu susu anya wo bi a wo ye de wo pe no na ho na ye nuaba Efia Schwarzenegger onu su eteki to ni ni post eso ni social media handle okokotro ese single not searching what the koto hon mo se single not searching na tese say no wo no wo bo ankona mabrabo enya de se wo hwehwe obia wo hia wo bia wo mfa nani entu obia so ne ankona mabrabo na ena wo pese wo bo na okasa ensem no ewie ye no na tese na Ghana fo na ne fans no mahunu se say de ya abrantie yi ehwehwe enya de se ebetimi abamu ede amano wo mu wo hono ma de wo ko hu ya ne sem abrantie yi nso so akom na wakwa akwakoye asende emoji love ene flower ede aka ho ewo ni Instagram page so ehwa na fanyinam ye nuaba yi twa U10 no no so ba ye no bebe reply I was saying there is I said this one be a kutia comment but you know say after you no searching and now what say should I call you #later I miss you boo ente wana fans nesi there bi o den na ekwe ade ase de mu de yadwen edi agro bi ase mo pese mo boy yadwen no samayi tactics bi ade de ne ede ekoso no ede ne encheche de mo ye no me ye ntimas mu nja de mo ye no kra na ye no mo enya ye mfasa agro no ye mpesa agro no kra enti na social media for say ade bi o enti no kra se Mr Drew yi woni Efia womo relationship a womo kanu anase rumors a eba na say ya Brian waje tumu anam anase wonji entumu na eno na ebinum nso hu ne se da bi we de abaya no all those watchom say ni decision ebia ne past relationship a ankoso ye amfa amanunti enebia wa make that decision say wo person will remain single with the 3 children no nanso so no obi a why wadwen say wo so wo ye single na mom enya de say wo ye de wo search wo so ye single won search enfo obia na afi adenti na wo sa eba bonten ebebe reply edi Ghana for yadwen ho efel enti no wo mo ene no enya adwen wo de ekoso no ho kura enti se Efia Schwarzenegger wo fro sem abrantie Mr Drew yi wo pe no na wo pese wone no etna wo pese wone no ebobra o pese wone no tu anamo a wo ma Ghana fo nyina ehunu sesei na me pese me ya mabrabo because wo abrabo no obra na ne wa wo wo bia enkuta wa brabom wo bia enkuta wo hyebremu na emom so obeba enem ni we wo ho ade eche me ni kwasi ne wo ade eche me ne kwabena ade eche me ne ya da bi
Woma obi ahunu sese wo mpese obi ansusu be hunu susu dia ene ema obi ahunu by say obeba bonten and I'm single not searching na afi wo sa beba na wo beba ba betro se ane miss you bu ne won kone ban ede na chese den na wo pese wo de kire eye Ghana efo enti na ama ne fans no wo mu bu afu ni ye papa so wo mo ede na adwin wo do wo mo adwin edi agoro e wo sa ekwan no eso na ebinum de wo susu se ye nua be mai wo twafufuo amana atonkwa mu ni nyina se response a Efia Schwarzenegger ede eba ye efa ye ne emoji no ho no na chese eno confirm se abrantie no ne kwan so anu ne bia waje no ede no atumu na mama yenkenkan adwentire no bi a eba ye nua Zaras ede awode eba o say wow, beautiful. Now I can see that these people are growing in their love. God bless your union. No need dia what they ever hear and we say as a woman say no enkrofo we mu mienu wo mo brabo na wo mu union no as a wo mo taking it to the next level first need na yes ba ko na epe e na otimi be pronounce and obe kan wo bedwam Emma will be ye say nipa sumasi anasa wo benten e na wo dono anasa wo penwo nanso so wo kan ye na emfonyi eba ye o single not searching na enso so ambu na bem na wo ye na agent still na wo bekoso a pushy hard na wo kan na afi the response aba no akwakoye a nice way ne de na chese abaya no wate ase e de ama no ntina chese wo ohira wo mo omu relationship anasa wo mu union no so de emanu yenua coming de awode eba ye or say wow I never knew that these people can be together but God be so good now I can see a fear is now coming down to settle and so de awode eba ye eno no hu say Wanda enjen ye se anka abaye ya na se sa eyinkita hudie ya ana rumors ayetete ye se wo mo etwempena na se wo mo ehhehye ehonu no na wanda enjen da se anka ebetimi abamu ana se beye nokure nanso se etimi abamu ede a enye na chese wo hu se abaya Efia Schwarzenegger no se na adwuna befie nani adafoma wo pese wo ye den wo settle down nanso sa ena yenua Bismarck and so ede wo de eba ye or say man if you know what is good for you you better I mean better take your hand off this lady because you don't know haven't you heard of all her things on social media oh please don't get yourself into these things and also so ede wo de eba ye eno no say hey na wo pa want abaya ne ho ensem ana de ekoso efa na brabo na wade esamunu inti wo de hunhu ye awonu emom ena waye wadwen se wo pesa wo ne no etna na wo ne no ebo ebra da bi bra we ma wani na ho ma wani enda honum na hwe na di wuduma wo pesa wo de po ba fofra aware a kona kopo ba fofra ba fia pan de memfa wadwen enko hon na wo ka san se we ewie ya epe ena yenua Priscilla by no say why do you talk that way? Why are you telling someone not to love someone? Oh, please, you can't dictate for anyone. No, you can't dictate for anyone because this one, dear, he is the one who confesses that he is in love with Efia, not Efia did so. So now, if Efia is getting interest in him, why do you have to spoil his mindset? Please don't do that. And also, so Edia wode eba ye no. Or say there be adentina abrante wokasa ensem no nipa no decision enye Efia na kokko pen wo no na ba live TV so ebe confess say ni love awo ede ma Efia Schwarzenegger na so wa yes ade no awie na enum kra na abaya ne infinity enje ye na afei wa ye na adwen say wo be pene so na obe give it a try no ni nipa no atna adentina wo kọ na kokko say na adwen say abaya no nya obi wo say wone no etna sa ensem no krampo de jai kan na enye emfa emawo abusuafo we ene ye nuanum binom adwentra wo mo ede eba ye efa rumors ana ensem a ekoso no ehun won susu adwentra ene se wugidi se se we ye nua be me woni afia wo mo ka mo mu a ebe ye
abaye ni suban wo sesan anase wogusu ewo ni suban na emu adada na abusua se da wadwen ekire obia fabra ewo tuma GH comment section ebiom nso share videos ni efoma abusuafo anuanom ene adofo like your videos na follow yen where IG page @tumagh_. Repem no yebeken kama dwenche no ede ama midin ene akua sikapa dasene yebesane hia fitani asese ni din ene your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe